Tipe orang tua ketika dengar calon menantunya PNS cek. Aman. Nah, sing maju dulu itu. Dan sanggup pita tu PNS. Digi-digi na man no kita saja mulu sa tutusi. Sinamo ni pingay kubal ga. Sunaboy pinahan na galing bibunot ta mula tu jabun na tutuana. Iboto hodo ka namang. PNS itu tercipta untuk PNS. Mula dong PNS na sa tuna so PNS. Murta na magwarni. Bah. PNS calo parumaki. Amang. Nasib mida mang. Pasaw mamang pasaw. Pasaw ma. Tupado na suday. Posruham. Sinamok bulu taluluy na penting sa to PNS. Amang. Sada habang gaw do namang hita keluarga ta. Mulu mabir ho. Meradu taliari na dipudi jabutan tajual. Perbagianmu na ditanwakap sada hali 2 meteri. Taga deh sertifikat nih buah asal masa utuh tuh sih. La PNS madapokmu. Dia magaji ni PNS. Tuma kudo akapar 3-3 ugurang do apa ini. Pertagi melubui, apalagi mau membuka sendiri. PNS holang milang seragam di. Atari pakai baju na warna coklatingnya. Makana mulong kajol mana PNS keleng na. Iri pudoro atau banggai be. Mak, dului mak. Per 3-3 mak dului. Hatop perpusoran apa ini. Toh mamang. Na penting sadar kamu. Mulu hami sebenarnya tua-tua si panulopi nama. Na penting ikut takas dopa bawa songo dia keluarga ta. Songo dia ke rejum tu calon paroma ini. Terus mulubui dokon asai boroton sertifikat PNS nya song menaboy sinamokna. Jadi nya fix binya nama calon paroma ini bay PNS. Dan orang PHP kan. Asal telepon jo tulang mu ba. Halo itu. Nengsaw nama beremu na tu PNS. Dan binoto do mengadigan. Alay siapa kamu baulu sih? Ikut nabaga dulu sonomu tu beremon. PNS calo burumu na ini. Lito. Tidak. Dia do teh gaji ni guru. 300,000. Honor day. Calo paromay ku PNS. Sertifikasi mo se. Paboji dah tu akasang tau.